Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata kasih ngakikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Nilai kena hikai, ni haban hikai kiwe ni haban peni dia kata ga jeglang ke babahai kiwe. Te balai hingiran kaman ladang idan silang ngot balai hingin le kunta. Indan kaman le kunta. We are well educated teachers. We know how to behave, we know how to proceed. Ubabu Aiban Suksuchang ubadai President Jongka Sanjuk kino hikai ki baju hikai ya ka subject vocational haki school bapera per ka jilla kabadan hapo ka shatri Jongka Meghalaya Vocational Teachers Union ha ka shitri ujamang arza phunriu ulakan tho ting e ya ka jingbum kan thup lang ka sarkar jilla ban siu ya ka tulak ka bathamai kumba kala siu shikino hikai school SSA bat shikino hikai food teacher Haga jinga kran bakila pathai khubor hadian bala syabat haki pulen katba kania kunhun kino hikai kidang thmu banra plakat hamadan student ubabu suchang uloong baka seng kan sa syong perkhat halor kani namar haswa baka sarkar kan shim ya karai ban siu ya katulap ka bathamai kum ka seng kala dep ban pinsngau shik tendong skor jong ka sarkar jilla namar baka Meghalaya ka diga jilla ka beningkong e hapo ka riban pediang ya ka National Education Policy bala wanra da ka sarkar pedeng Ada hasil sisa kembang ang iti nadumene ba ni kwa tang ban peni kini demand plakat jami te nada kim sha ini pa te ni habane shong meeting bat ki members jami tengin sepek kai ni la ban le ni sale le tengin saya le hi bala hadu ba dadong kam dia kila ban ang ki public ki pajak ba ni kwa ban fokus haga skills education balai pat ki klet ki grassroots level teachers ada kimla ban penbiang ki ano hikai deka kanu ga badan kam habaya dai bat kanega grassroots level vocational education haki school te kan mantoi bang lada kila ban sedang nadu basdang nadu ba ki grassroots level kalong ba it's easy for them, it'll be easy for them to implement to the next level, to the higher levels long ta pe lada kimla ban kom ko bathung jung thung lada ngimla ban thung bah do bas dang kumno ki jing thung jing ten long ta ma education te yamata te ngin abe hadu bokut ka nega meeting joki nang ne sakmat pada kimle ai te ngin sia plan ban da ko par ka senja long kum ne ba ngim tip i kata dai maki ki laban jubab i kata dai UCM hi laban jubab i kata kumbang ong i ba kat bang ya le ban ya semua pembina UCM na education minister ni lah kedua polisil pabalong first ba pabalong ba rambul la submit to ko ba dajan kotok te issue submit ha office jong ni hadin ang to ba lawan ni sarakam te ni la submit ni de kedua polisil jong i tang ba hadu mentang 4 ya itu sebab te hadin kata apa di nohikai la chan bara hiki no hikai kila yo eka ni pay structure jati te stang mangi hi badangsa te ki rata te tang maki ga kila ban jubab te polisi chung ka phe na ga na ba victim was ka wei ba victim kana ka vocational education dai ga main focus jong ka NEP actually ba filatik Meghalaya ka dai ka state ka banangkong ba accept ka NEP tabalay pat iklat ya ka vocational education kamtam ikinong hikai apa kita ban implement kila sa ban implement kinong hikai kibutan pembiang soal kinong hikai pun hakal lockwood ka workload kumba tip kumba ngal dapang bene ba di haban sim 9 to 12 kalong kumba ni secondary level ni hikai high secondary level ni hikai ang pagkapepat kabamya match hai kalong sa beneng secondary recruitment policy jong di khampe tangba tada ki kwa kam don jing e kata nama ba ki stage ki la sim government
hukum ke Punjab hayana bat we kilayo ya kan nipis structure jongki kini state hadin pin sa follow bakil na ay ba ki aman ki state kila sedang bandiman ko bangi diman kita ke kita new karang tai kilayo hadin ki we pin sa yo hi kelet noi kita ingin siapkan hang nai hangi ba dengan kai kilayo balik ki exclude ini lada ki kwa ban lada ki don jing kena balik ki khot ini cerita betul ba pe ye pi ngin la ban lun menta ma kene problem kene ke sini ba ki haban mentai ya ini lambangin tip man tembiang na liang jongi kai bangi duna ha ingi duna la kim tip ni nongin tip ba kai ka dang ba bangi tip ni dang mot ba bangi ai ka bakini don jing langi dang mot ba CM 6 don kan tang di noi kai bat paki kwa ban celebrate ikan ni ka happy day jong ki mau ni ke ba masih ke ba don CM tangi plan kan ne ga ki dang don sip ban wan abang yang ki ba dan kamban ya wan bun than namba ta dai tang ka peaceful tel lada ya bun belai him ngin benkul ma ni lei ki noi kai ni haban kai ki we ni haban pen i dia kata ga jenglang ke babahai ki we ta balai ngiran kamban ladang ngiran silang ngot balai ngin le bunta ngiran kaman le bunta we are well educated teachers, we know how to behave, we know how to proceed. Kemudian mentah pimio benda apa? Kim sai su ni liang jang ni kwa ban le bo kumpang yang ki ngin kwa ban pani ga jinglong ka bas bam dei ban pani ki gai te ngim don nadu mensim ngim don hing kum ka intention te ngin menta tambahan up ngin up hadu bokut ka meeting jang ki angni kusak ajku angni ajak ongani ko mesoka ang habagak tin ke im kajai benriu ke im kaladon kataka Mikhalia language act nado usnam arhajasan kuman penjishano kan ba min hakani ka country tari jong ubana ya yong ka bambut na tau April arhaja April na ka jing pen bana officially ba la shim ya ka tin kasi ke jongi ba kum juru kita ki garu wat ka tin garu ko la shim ya ka kum kataka official language ngas ngungu ngas burung ya kan ke kasih atas society batru kumju ya ka ajik literary society kiba submit ya ka memorandum sha the government department linga court meeting mana haka bengi syong di study na du ka law department na du ka arts culture na ki department kiba per ngia discuss ngong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya ka tuga ak barin bat ngin warna no daka ni ka way ka batmang daka bengi ong Meghalaya Languages Act Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direktur obat kunci sini mana boleh mungkin nang beliau aku interview aku baca kunci nak mana deh mungkin cara beliau nak cakap yang nilai kuat syaba ke tin jungi kan yo no ke jungi thu bokpura par kham tam e kan rong ha ka khanet ka bokpura nri kalong bade umau jam ubaning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban ka tin kasi bar ka tin garo kan long no kata ka tin bokpura jong gejela